Kriya kazarwa ebiro 12 y'ukwezi kwa mushanju mwaka gwa 2023 yabaye n'imyaka 5. Kriya akazarwa n'abantu 8 atariho 5 bo basigara. Kriya akazarwa umukaya w'abakristayo yashwerwa umukaya w'abakristo. Tumbasa kureba ba reverend batajwire ebijwaro byabo ko kwashemere kutwaririzo. This is what happened. Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo. Sekwati kore media irankore. Mukama ni murungi. Obwire bwona. Muri kextere ruhango Munyikirize banze no gusima Muhanga abizore Nara kumfuka Kriya kuri kamba life ye Sime Kabagambe Sewo kwebari I want to testify Kabagambe has been a good husband to our daughter. And I was there, which is child longer life. I have to Kriya has been a pillar to our family. He said as pillar, being the first born of the family. Konka, I have a short thing in Gambaho. Abweri izoba kandi tukareba embere itwarabamu leta. Kriya kazarwa ebiro 12 y'ukwezi kwa mushanju mwaka gwa 2023 yabaye n'imyaka 5. Kriya akazarwa n'abantu 8 atariho 5 bo basigara. Kriya akazarwa umukaya w'abakristayo yashwerwa umukaya w'abakristo. Tumbasa kureba ba reverend batajwire ebijwaro byabo ko kwashemere kutwaririzo. This is what happened. Erizoba omukasheshe tukire ntumanya ngo Catholic Church niyo eri kuza kuzika hano yerizo. Kutwatemba erizoba twazo mu misa yo kubanza twamitinga father uri kutwara iki chweka. Father yatugira ngo abo kujya mu Kriya tagiswe ubuto bakamuha misa nera fo twaramuziki. Twaza nadera na abo nareba ngo cyabakirika ngo mugisha in this guys. Twaza Anglican Church ya Kriya yazarirwe kandi hatwire na shabira. Twabashaba nabanza kutera Bishop Sheldon Mwesigo kugira ngo connecting ako kuba ni munywani wanje mu ntebindi nagira ngo at connecting na church izari kurugamu yabire na shabira mu ya All Saints Church Barara. Twabona Venerable Reverend wayo yikiriza yagira ngo Kriya ashimwe kuzikwa umigezi yawe. Konka yagira ngo church ari kumwebembera eshemere kubane muzika ne ya cyaro ubusaba diko no bwaki ubwacha nisima vanarego we bari kwisha kwanditswe akidiko wakabereye ukachi diko wakabereye yatugira ngo naza kwisha zike ko muzica abandi na marobwire buringwa ndi kugeza ukasoringa na nyine junior first born wa Kriya turi kugeza aho munonga kureba ngo Kriya yaziko mu bitini se byashimwe kuba naziko mu kanisa. Konka ekitwatunga n'eki kimuri naha tusimere mukama shero mu ngaro ago kuba yadondamu ba reverend n'abahereza ba mukama binengoga abinamani abatari kutina batwekigambo kandi cyakira. Munyikirize mbasime ba reverend
mwebare ishengire fire ni kanwachi enjiri ingagaruka kabenjiri ahubwo kubenjiri no shatanga kuza mu politics oba bahura gubobo wena ndakwijana oba bahura ngweka ne APFF babona kutina oba neki batina nenki okamukama ruhango wundi kwikiriza yabarongo abamani abandi ni manya wende binagamba tumukubire ni mwenda bigambe kuko nabatagambira amazima mukamanye kiryaha ubundi ni mu rwamwine Dawutu utakumanya habaki cyaba kiti kandi shemere kuba kirwa ni ngenda musime umwami kabagambe abo kutwikiriza kugira ngo ngende no mutabane ari amurgaho rubaju tukoreke kintu okutwacha. I highly believe Junior has amwena Tony na Kennedy have learned a very big thing today yokugira ngo edini n'ekintu cyane. I want to say thank you again. Ahabazire bita bazire abariya abindi kutekateka muri bazakanga. Niyenda kwebaza members ba Lions Club abantungamo abariyaha indebo muzeyi bashukwa erizoba twineho omushinjo munanka omukigondo kitu etumweta Tubrain bamweta pade ukatwa mweta Tubrain akatugambire fumemwe yagira ngo the center of imagination is the Tubrain bamweta Tubrain konka yagira ngo umurunyankwere nikimangisa ngo buri gwempogora naye baruki mwenu abantu abashuta makubi abashuta make mweno kumuri uburyo gwempogora naye kozereki ahumuri niwe mpogore kozereki muharige nko kari muhakoza musuku nibyo twabasa nibyo family yakabagambe yabasa nibyo twabasa nk'abantu muturebere embabazi mugumenitwe mutatuchena agokoshta misakubi agokubemereza kubi agokubarisa kubi agokubakabagambe timura mu witu just onkane part ya family yitu mwebare kwikirize naku omushana enjendombi hamwena nebindi byona komuntu ori independent media nyine kurecognizing a media organization ziziriya abishe makuba ni nkorana nyingi nanye umwami rutabogu tukabana hariho twarara nakitanda kimwe owa Kereya na Kabagambe turiyo tugeza tukanywa twaremwa kwimuka twasharamu twena twazashaka kimwe kumanya wamago kagareka bana rutaba takimwe yes mwenu nyine abarwo kubona radio bija kuzikiraho Kereya rero radio rukungiri ija kuzikiraho Kereya ija kuzika Kereya no kuzikiraho Kabagambe akishora abantu bija kutuzikira nyona Kereya na Kabagambe tukabatanura tukamanya bija kuzikiroha na bija kuzikiro agomba twena tubyo media kandi turi ni korane cyongore cya Nation Media Group kirwidire muri NTV hamwe na nebindi ni ndeba abamwe bine za kamera abandi bashita mu rugurukuriya director wihwa Amosiasi amwena nabandi eriyo ndihure y'urunyankore ryo ndeba Patsone ndeba bandi mwebari kwija abanyamahurira mwana ejinyo congregation ina abanza kureba munsi yona eriho abanyamahurire binji nimba sima bwa solidarity ishi solidarity eji ne takome akufa nikirize zime Dr. Kiza Besigye izobari yanyumwa abazyo Vice President w'ekibinagwa Western Region Honorable Roland Mugumeka Jinda agire kureba Dr. Besigye Muchome abire namutwara message yemwe yo kujya mu Kereya agokuba Dr. Besigye na mama they are cousins so yatuma Kajinda yamugira ngo atugambire kandi atuhumurize nangwa hine nebinde byabira mugambire uko bibyonaniza kugenda
kandi nanjye nangwa ni founder member w'ikibino cya PFF ubundi abenshi bamwemera kandi nangwa kesimba n'umu party ya FDC abwantunga mu municipality member of parliament ubururu bagera mu komero harwenga kumva Muchirize Nsime president w'ikibina cya National Unity Platform Honorable Bobby Wine Chagulanyi Robert webare twero muhanda kujya kubanita kiriya akanya terechama ubwire weeks ibirezi bingwire yagira ngo we ikibine cya NRM kigira utakuza kucesimba mu Rwanda wese mu cya National Unity Platform ya farimemba w'ikibina cya National Unity Platform icyo muri kurebera na leader opposition umwami Joel Senyonyi yatamwe ubwara nawe yabashendekeza ijambo ninyenda kwebaza byo gutegeka mwena aba NRM bakibanyitwe abi turi kwenda ngo umugumbagare na nyenshakare ninyenda kwebaza abo kuridinga eri hanga emyaka 80 umuri byone bibiye ubusinge n'ubutari ukabishemwe nimba shaba mu retiring usibihangariye nizima siblings banje ubunira beka wendi kurata uburi borini rwasigara ryo mwishiwenka umukuru uri kunkira abasigara ni bankira ko ngubu ni wari kurata krem cyego Dore is here. This is my wife. Then Rachel. Then our sibling comes from somewhere. Then Judith. Amwena nabandi mwena. Nienda kubasima. Our other sibling who tusaba na umojo arwira rikuki. In fact, wabire metron wa Korea kwa uriro kufa kwa Korea nawe yakora kusinga yafa bari no muzike jesha. Umishwagano wa gweta Marioni akari okago muchara wa mapapa akaflegi izo berikira ya feraho nawe bari no muzika nisa numureba Korea bira ryo muntu muhango we wafisa mukateko mushana nabeshengereza odati ba members ba Lions Club abantungamo bari pampa message bagira ngo baruna na miliyoni ina zesente kandi bari no bazakuzireta kuzikoresa kubarazipe inza kuzibaretera n'emuturebe kutoka webare mnoga siblings webare ninyenda kusima barugo mu cyaro cyite cya Nyakaro na Gasharara samwe na Rukungiri ninyenda kusima mazara na tatazara Saturday kamanda ni kureba hori ninyenda kusima abantu mwena baruga Rujumbura Nyakaro amwe n'abantu abije abashendekize bine mawe na bine tataba mwebare rabeka natura busabana aricho nangambere konga speech tekaho n'umwenda kunanga abantu kandi abantu rabeka yo najya unyini bo bugwe busabana unanda kumwakuriro ko mwako ico naco men mukama abaho umugisha barindo mu ngendo zanyu ebindagamba abishemo musase naruha nahwayo natambura kasindo konga speed speed we bari kwemerera akabaganga we bari kwemerera nakire aba comedians tuta David David muramu witu na we ni integrated we bari amwe nabaramubita abandi aho bari nimbasima n'intoki abantu ebyanye babantu mu misasa Uncle Edison yarukaza kamwe cyako Chelsea yarukaza nibingi abishemwe Bereka tumarira aha speed kama kumucha akwenda kwa kisomo cha namba mishoke izani jani yedisho abasinga haleluya Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Kore media virankore